आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरोइब पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अहानब ख्वाइदगी चाउबा इंडिया टॉय फेयर ngarang hogdokre मणिपुर कोविड-19 दगी नाब फगलकपगी चांगचादा 49.8 यौरे हौजिक एक्टिव केस 94 लैरी अमसुंग सही हुंफु मथकी मियोइसिंग अमसुंग सही 95 गी मथकता लेबा लैना अतैना नाब मियोइसिंगदा कोविड-19 गी वैक्सीन काप पहेंगदगी हौरगनी लेबाग असिना मालेमगी लाइचेत ओइरिबा कोविड-19 गी मायोक्ता पुन्ना अमत ओइना लानथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सक खंगनरबा मियोय कयानसु लानफम असिदा माय पांगनबगी दमक आकाशवाणी इम्फाल गी ई पाउगी खुथांगदा मीपुम खुदिंगमकना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लामना लैनबा माइमित अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर फिल्म डायरेक्टर लायलाकपा मोहेंद्रो काम्सना कोविड-19 दगी ngakthoknaba मियामदा अपील तौरदुना हाय मयामबु लायलाकपा मोहेंद्रो काम्सना खुरुमजरी कोविड-19 गी लाइचत असिदगी ngakthoknaba ख्वाइदगी फरबा पाम्बैदी सेक्शन बाहायबिसने ओइरी सरकार लाइचत असी थिंगनब होनरिबा सिगी मथक्ता एखोई पुनममनसु भाव तामिनदुना लाइचत असिदगी ngakthoknanaba तंगाई फदबा नियम ओंखक ngakना चमिनसी एखोई खुदिमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बाहायबसिना इसा एखोई नुसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani mayambu amuka hanna khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा अहानबा ख्वाइदगी चाउबा इंडिया टॉय फेयर ngarang hogdokre मेला अदु हौदोक्लबा मतुंगदा प्रधानमंत्री ना हाय लेबागस्ता साजबा सानपोतसिंग असि अयाम्बना अकोइबगी फिबमदा सोगंधबा महौसागी ओइबा पोलमसिंग ना साबनी अमसुंग मसिगी ममलसु होंगी इंडिया टॉय फेयर असि आत्मनिर्भर भारत सेमगनबगी मांगलोमदा चंगसिनबा अचौबा खोंगथांग अमनी अमसुंग मसिना लेबागसिगी सही कयादगी लेरकलबा चनबी कयाबु हेना मपांगल कंखटहलगनी प्रधानमंत्री ना हाय सानपो साबगी उद्योगता हैथोइ सिंथोइबा कया लोतुन लेरिबा अमसुंग आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की खुथांगदा उद्योग असिबु हेना मपुंग फाना साकोटहनगनी श्री मोदी ना सनापतना वाराणसी अमसुंग जयपुर की सानपोत साबसिंगसु वारी सानकी थोरमदुदा वांगांगबदा केंद्रगी टेक्सटाइल्स मंत्री स्मृति ईरानी ना हाय टॉय फेयर असिदा राज्य 13 की पेविलियन सिंग उबा फंगनी अमसुंग अखंग अहे अमदी उद्योग की लमद खंग हेरबा मियोय चामना वांगांगनी सानपोत की मेला असिदा मणिपुर दगिसु सानपोत छाबा मियोय कया सरुक यारी मेला असिदा सरुक यारीबा नुपी अमना हाय आई निंगथौजम सएन देवी आई केबल सरगर मखा लेकाइदा लेजबनी अदुगा आइना साजरीबा पोसक असिना मणिपुर की रासलीला सानबी अमगी सक्तमनी अदुगा लोइना डॉल्स एंड टॉयज फेयर 2021 दा अखोई बुसु सरुक याबा फंगन बिबगी सरकार बुसु आइना हन्ना थागत फोंदोक्सरी इंडिया टॉय फेयर असि मथंग थागी अनि फावबो चथगनी मेला असि वेबसाइट theindiatoyfair.in दा येंबा यागनी मणिपुर कोविड-19 दगी नाब फगलकपगी चांगचादा 49.8 यौरे हौजिक एक्टिव केस 94 लैरी कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना रांग नुमिदांग वरम थोकिबा चिरोल मदा हाय हौकिबा पुंग 23 दा कोविड की अनोबा केस 13 थेंगनबगा लोइदना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,19,953 सुरे नाब फकिबा अपुनबा मसिंगना 19,19,953 सुरे आइबा मतम असिदा लैना असिना नाबदगी मियोय अमता सिकिबगी पाउ लैते हौजिक फाउबदा सिकिबा अपुनबा मसिंगना 463 नौना पॉजिटिव ओइगिबसिंग अदु इम्फाल वेस्ट की मंगा इम्फाल ईस्ट की मरी सेनापति अमसुंग थौबादा अमममनी मोरे पुलिस कमांडो मोरे पुलिस अमसुंग मिफुमदोइ सुबा साम राइफल्स की कांगबु अमना मोरेदा लेबे युम अमदा थिबो होमगी तबक चथबदा सु तौनरिबा UKLF की मियोयमा खुसु खुलाइगा कोनना फारबा मियोय दुदगी AK राइफल्स अमा मैगजीन अहुम कापा यारिबा मरु चामा मरफु मरी फागतले हाइरे मोरेदा ngarang numidang sakangdaba singna khunai resort mamangda bom langchinduna pokhai hankhre aikhoigi paumina police ki pau paladuna hai thaudok aduda mioi amata asoga pan yaukide adumoinamak bom pokhai ba aduna thong thongnawna chingbadi akaya toi thoki hairi
Resort adu Mitei Council More gi President oiba myoy amagini thaudok adubu Mitei Council More na yamna kana yaningdaba phongdokli. Thaubal dam gi sarukama oiriba Kaithel Manbi Barastagi Thaubal Kenel da angan phau thanabagi damak Tharakliba isingna Kenel asigi na yetta laiba lokpham singda thaba hangam sing amanga ta thokle haidi phiba masi mari leinaba singna yengsin binaba Farmers Club Thaubal gi chirol mada haidi None jila gi Gaidimjang khulda ngarang Assam Rifles ki Khopum Battalion na sinduna malaria dagi cheksinabagi matangda miyamda bhab tanbagi thaurum ama pangthokare thormaduda akhang ai singna wa ngangki pawgi marak thatna atenba break ama ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है टीम अप फॉर टॉयज The Government of India is organizing India's first ever the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Lebagasigi sahi humpu mathakki miyoi sing amasung sahi nipu magi mathakta leba laina ataina naba miyoi singda COVID-19 gi vaccine hayengdagi kapa hagudawriba asigi chanakanglon sing sarkarna lauthokre Lanai hospital singda COVID-19 gi vaccine kapa matamda dose amada lupa chaniyankhai lawgani Rajya Sarkar singi health insurance scheme singi makhada impanel tawraba private hospital singda COVID-19 gi vaccine kapa gi ayaba piri Rajya Singh adu dalairiba health facility kudingmak sarkarna COVID vaccination center oina sizinanaba yagani. Pradhan Mantri Narendra Modi gi humbudramari suba man ki baat thauram ngasi Akaswani gi thongda ayuk pung 13 da sandokani. Tangkagasida Pradhan Mantri na leibagasi gi amadi mapalamda leiba Bharat macha singda mahaki punglungi wa pongdokani. Thauram asi Akaswani Imphal na sungasi ayuk pung 13 da Kangla amasung Sangai channel animakta sandokani. Pradhan Mantri na wangang bahek loibaga madugi Manipuri wahantok sandokani Manipuri wahantok asi nimidang pung 9 da amukana sandokani Pradhan Mantri gi warol gi Manipuri wahantok asi AIR LRS Surasanpur da sandokani Mar paite kabui thadau mawamusung tangkhul londana Ningthoukhongjam numita sandokani Akaswani Imphal gi part-time correspondent PTC khara contract oina lawgadawri PTC sing asi Sandel Kangpokpi Kakching Kamjong Ferjol amasung Tamenglong jila gini Candidate sing adu masagi chahi kun mari dagi nifu manga phokwi manungda laiba amasung journalism natraga mass media da PG diploma natraga degree paiba natraga journalism da sahiyani gi experience laiba graduate oigadabani amasung district headquarters ki kilometer 30 konba mafamda masagi yum laiba oigadabani applicant sing na March 13 phawgi manungda head of office All India Radio Imphal Palace Compound Imphal da darkhas pisin bayagani Prescribed performa asi Akaswani Imphal gi General Newsroom dagi suti nataba numisingda lawba yagani hana na form thajin kraba candidate singidi amuna thajin drabasu yagani Lebagasi da hauzik phawbada miyoi koti ama lak nifuni toy henbada COVID-19 gi vaccine kapkhre haukiba pung kun mari da healthcare amasung frontline worker lak taret lising humpuma panda COVID gi vaccine kapki maragasi da haukiba pung kun mari da COVID ki anaba lising 12 hena naba phakibaga loinana laina asigi naba pharakpagi changchada marpudra 3.3 yaure haksel mantraloina hai anaba koti ama lak taret henbagi hana naba phakrabani haukiba pung kun mari da lebagista COVID ki anuba case lising 13 chambri marphuni pan thengnaki loishilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask uppa futtaruk lamdana leinaba kuchama di mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngakna chatpinaba amukhana ningsingjari arubada maroiba paw amukhana Pradhan Mantri Narendra Modi na ahanba khwaidagi chawba India Toy Fair ngarang hogdokre Manipur da COVID-19 dagi naba pagalakpagi changchada marfudra nipan dasbik manga taret yaure hauzik active case nifumari leiri amasung sahi umpu mathaki miyoi sing amasung sahi nipu manga gi mathakta leiba laina ataina naba miyoi sing da COVID-19 gi vaccine kappa hengdagi hauragani pauloi jare